हेलो गाइज, आज चाहिँ हामी फाइनली अब रुमबाट तयार भएर चाहिँ हामी यता ठमेलतिर घुम्न जाँदैछौँ। अब टक्क होइन, ज्याकेट साकेट लगाइन्छ अनि ज्याकेट साकेट लगाएर चाहिँ हामी ठमेल जान्छौँ होइन, ठमेलतिर घुम्न जान्छौँ। भिडियो लास्टसम्म हेर्नुलाई गाइज है। ठमेलतिर गएर लुगासुगा लगाएर म भिडियोमा हुन्छु हेर्नुलाई गाइज है। ज्याकेट साकेट लगाएर जान्छ गाइज। ठमेल बजार घुम्न जान लागिरहेको थियो आज। Hah? Gitu. अब चाहिँ हामी नारायण दरबार पुग्ने बेला भइसकेको छ गाइज। यो पारी छ नारायण दरबार। दरबार पुग्छौँ के कस्तो छ है। फाइनली गाइज नारायण दरबार पुग्यो। नारायण दरबारभित्र चाहिँ झन् टिकट लाग्दो रहेछ अनि बाहिरबाट चाहिँ हामीले टिकट सिकट लिएर चाहिँ ठमेल आयो है गाइज। ठमेल